Bai, aurrea doa eta ja, txanpa desberdin batean sartzen ari gara eta ja ilusioz eta ikusten dugula datorren urtea bueltan dagoela. Bai, dena ondo bidean datorren urteko abuztuan irekiko ditu ateak Tabakaleraren eraikinak, baina bitartean Tabakalera ez dago geldirik. Sukaldea deitu duten behin-behineko egoitza berrian aurtengo programazioari ekin diote. Hilabete bakoitzeko gai bat jorratuko dute, urtarrilean ikus-entzunezko artxiboa eta historiaren berri idazketa. Artxibo materialaren erabileraren inguruko hausnarketa, 20. mendeko gertakari nagusiak jasotzen duten dokumentalen bitartez. Desde el origen del cine, uno de los materiales privilegiados para la escritura de la historia en el siglo XX ha sido el audiovisual. La idea es un poco ver los diferentes usos que se han hecho del material de archivo, del audiovisual de archivo, para proponer versiones alternativas de la historia. Son en todos los casos películas que utilizan materiales filmados en el pasado, pero que tratan de articular una reflexión no solo sobre el acontecimiento, sino también sobre el uso de la imagen, sobre la ética de la imagen y los procedimientos de montaje que se han utilizado. Aí deixam-me vestir a preceito. Isto é uma coisa pateta, porque evidentemente eles quiserem despir 10 panos, mas aquela coisa, portanto, eu vou levar aí umas boas pancadas, mas estou protegido. Llegamos a apreciar el valor documental que tienen todas las imágenes audiovisuales, no solo las documentales, también las de ficción, que desde el momento en el que están producidas en un momento concreto, nos pueden hablar de ese momento en el que fueron producidas, de cómo la gente se vestía o cómo se veía el pasado, por ejemplo. I'm sorry, the line is busy. I'll keep trying and call you. Mr. Marco, I'm ready on your call to Honolulu. I'll connect you with the fire department. De la misma manera que antiguamente quien tenía el poder era quien contrataba a los cronistas que escribían la historia, en la época contemporánea, quien tiene el poder sobre los medios de producción de imágenes, quien tiene las cámaras y quien tiene la posibilidad de producir esas imágenes, es quien va a controlar la escritura de la historia. Es muy interesante aprender a descifrar los códigos que se articulan en esas imágenes y también, ahora que tenemos una era en la que el acceso a los equipos de filmación y la distribución de imágenes es mucho más accesible, proponer visiones alternativas de la historia, cuestionar la escritura de la historia que se hace a través de los medios audiovisuales. Gaur egun inoiz baino errazagoa da bai bitarte teknikoak izatea, baina bitarte horiek era kritikoan erabiltzeko hausnarketa behar da. Gaur egun bizi dugu momentu bat non irudiz inguraturik gauden, eta bestalde baita ohitura handia daukagu gu ere irudiak grabatzen juteko, bai mugikorrarekin, bai kamarekin edo zein gauzarekin. Orduan, interesgarri iruditzen zitzaigun, bai ikusle pasibo bat izatetik, bai pixka bat irudia akumulatzaile izate hortatik, benetan sortzaile aktiboak nola izan gaitezken planteatzera eta jendea animatzera. Archive Lab mintegian archive.org webguneko materiala erabili dute lehengai gisa hausnarketa praktikoa egiteko. Ameriketako 50. hamarkadako iragarkiak edo dokumentalak, askotan baita etxeko bideoak eta horrela, baina garai batekoak, ez? Non ikus dezakezun gizartea nolakoa zen garai hortan, edo gizarteak nola kontatzen zuen nortzuk ziren garai hortan. Dena sarean dago denon esku, baina ez bakarrik ikusteko, baita erabiltzeko ere, eta erabiliala hobeto ulertuko dugu. Zu irudi horiekin jolasten hasten bazea eta lantzen hasten bazea, ikus dezakezu gauzak nola dauden eraikita, edo gauzak nola kontatzen dizkiguten irudien bitartez, eta zuk zeuk berri dezakezu. Bildurrak entzea ez bakarrik grabatzeko edo ikusteko, baizik eta editatzen hasteko, montatzen hasteko. Iruditzen zait oso gauza polita dela, oso aberasgarria, eta aldi berean inguratzen gaituzten irudi guzti horiek ulertzeko tresna bat dela. Nolabait zuk daukazu boterea irudiengan eta ez irudiek zuregan. Zu hasten bazea bereiken jolasten. Jaso, antolatu, hausnartu, sortu. Tabakaleraren sukaldean lanean ari dira. Guretzako oso garrantzitsua da, jendeak ikusteko guk zer egiten dugun, ez? Badaukagu hiritarrarekiko ardura bat, eta hoien artean bazan
ikusgarriagoa izatea gure definizioa, gure programa lerroak nondik joango diren. Eta alde berean guretzako da, saiakera bat, ezta? Eskala txikiagoko saiakera bat tabakalera eraikinera iritsi aurretikan.